Όντως έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Λέγατε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ότι θα ήταν καθοριστικό και για τον τρόπο που η ομάδα θα πρέπει να αρχίσει να πιστεύει. Αυτό που έδειξε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο, παρότι δεν έπιασε ψηλά στάνταρα απόδοση, ήταν αυτό που ζητάγατε από αυτή την αναμέτρηση? Portanto, os senhores já tinham dito que seria um jogo muito difícil para nós, é um jogo crucial, e vimos que mesmo não fazendo um grande jogo, vimos que os seus jogadores estavam a acreditar até o fim que podiam ganhar esse jogo e afinal ganharam. Não sei se o senhor tem também essa sensação. Mais ou menos. E porquê? Porque, primeiro, nós vimos de uma situação difícil, em que perdemos o último jogo e já tínhamos perdido antes da paragem, e portanto não era uma situação agradável. Não é fácil ter um bom jogo após esses resultados. Além disso, defrontamos uma equipa que é recheada de belíssimos jogadores, muito intensa, que tem uma belíssima equipa e que naturalmente cria dificuldades a todas as equipas. E a nós também, obviamente, que queria. Nós tínhamos que ser, acima de tudo, muito rigorosos, porque faltou-nos esse rigor no jogo anterior, em que o adversário marcou-nos 4 golos, mas não fez nada, não fez significativamente para isso, e nós tínhamos que ser muito rigorosos, e fomos. Tivemos uma ou outra falha aqui, e nomeadamente deu o gol deles numa bola parada logo, no minuto da segunda parte, mas a equipa foi sempre muito concentrada e sabíamos como é que criávamos perigo a esta equipa. Sabíamos que era ter ataques rápidos, ser objetivo, não perder muito tempo a ir para o jogo, a ir para a baliza adversária, porque eles expunham-se um bocadinho e nós tínhamos que aproveitar. Os jogadores que entraram muito bem, deram uma resposta que era aquilo que nós necessitávamos, que era vindo de fora, dar uma energia muito grande, a equipa atrás muito coesa e, portanto, acho que foi um jogo bem conquistado, bem ganho contra uma equipa boa, e muitas vezes os jogos têm que ser ganhos com um misto de determinação e um misto de qualidade, e foi o que aconteceu hoje. Εντάξει, θεωρώ πως το ξέρουμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Προερχόμασταν από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα στο οποίο θέλαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Στο οποίο δυστυχώς μας τύχησαν αρκετά κάποια ατομικά λάθη, κάποια έλλειψη πειθαρχίας την οποία είχαμε σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Οπότε σήμερα ξέραμε ότι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση που έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε όποια ομάδα έχει αντιμετωπίσει. Ξέραμε ότι θα είχαμε κάποιες δυσκολίες. Από την δικιά μας την πλευρά προσπαθούσαμε να κάνουμε καταρχάς να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι αγωνιστικά, τακτικά, να ματσάρουμε τη δικιά τους την ένταση, να προσπαθήσουμε να τους δημιουργήσουμε κίνδυνο κυρίως μέσω κάποιων άμεσων επιθέσεων, μιας και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε αρκετά απέναντι σε αυτήν την ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ακόμα παρόλο που δεχτήκαμε το γκολ πάρα πολύ νωρίς στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα έδειξε μια πάρα πολύ καλή αντίδραση. Είχε πάρα πολύ αποφασιστικότητα, πάρα πολύ διάθεση, έδωσε πάρα πολύ ένταση. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές, βοήθησαν πάρα πολύ, άλλαξαν ουσιαστικά τον ρου του παιχνιδιού και θεωρώ πως το σημερινό παιχνίδι αξίζαμε να το κερδίσουμε έχοντας ένα μείγμα αποφασιστικότητας και ατομικής ποιότητας σε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Thank you very much. Thank you.